birababaje kwibagirwa Imana ugeze aho ugomba kuyikorera. Birababaje kwibagirwa Imana uvuye mu butayu. Waba ugifite za nkomezi wari ugifite uri mu butayu, utarakora mariage, uri mu ishuri ushakisha ubuzima, uri muri kaminuza Imana iguheza minervale, uracafite za nkome, uracizera, uracibuka Imana, ugikotesha, urubatse amagorofa, wibagiwe Imana yagukuyaho, uracafite inkomezi nkuko wari uzifite cyagihe. Buriya hari ibintu bitatu byagushoboza kumenya icyo Imana yakuvuzeho. Reka mbibabwire. Icyambere kikumenyesha icyo Imana yakuvuzeho, kuko ubu dufite abahanuzi binda zabo. Buriya kankubwire, nuhura n'umuntu w'umuhanuzi w'inzara uzabugiza akaga. Azaguhanurira urupfu, azaguhanurira ko amaksida abaye mu buzima, nta kindi avuga. Iki cyakumenyesha icyo Imana yakuvuzeho. Utagiye mu bapfumu, utagiye mu bandi, utagiye mu bakubesha. Icyambere fa kubutunza imbaraga z'ibihe byose. Haleluya, haleluya. Hari Imana itibagiwe. Kalebo arahaguruka aravuga ngo nibyo, mfise imyaka 85, ndaja kudekarara ibyanjye, kuko ikidekarara ibyanjye ni imbaraga z'Imana zinkoreramo. Abwira Joshua mu cubahiro. Hari abadekarara ibyabo bakabivuga batongana, bakabivuga basakuza, bakabivuga baburana, iwe yagiye muri discipline y'imbaraga z'ijuru. Abwira Joshua aramubwira ngo ndashafite za mbaraga, nubwo nshaje ku mubiri. Wibuka ko ijambo rimbwira ngo naho umuntu wacu w'inyuma yasaza. Haleluya. Uw'imbere ahorana inkomezi buri munsi. Reka nkubwire, ntabwo ukererewe kugera ku isezerano, nta nubwo isezerano riri kure yawe, ahubwo gira imbaraga z'ibihe byose. Haleluya, haleluya. Gira imbaraga z'ibihe byose. Kalebu rero avuga akarengane ke. Icyatumye avuga akarengane ke yagasobanuye muri iri jambo. Yibukije umugaragu wayo Joshua, aramubwira ngo uribuka icyo Imana yamvuzeho. Buriya hari ibintu bitatu byagushoboza kumenya icyo Imana yakuvuzeho. Reka mbibabwire. Icyambere kikumenyesha icyo Imana yakuvuzeho, kuko ubu dufite abahanuzi binda zabo. Buriya kankubwire, nuhura n'umuntu w'umuhanuzi w'inzara uzabugiza akaga. Azaguhanurira urupfu, azaguhanurira ko amaksida abaye mu buzima, nta kindi avuga. Iki cyakumenyesha icyo Imana yakuvuzeho. Utagiye mu bapfumu, utagiye mu bandi, utagiye mu bakubesha. Icyambere ngo nugukunda Imana. Iyo wakunze Imana mu buzima, ukayikunda n'ubuzima bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, Imana ikubwira ico igutekerezaho. N'umuntu mu buzima ntiyakubwira ngo aragukunda. Ntiwamenye ko umuntu agukunda mutaraganira. Nta n'umuntu wasaba ikintu ngo kiguhe mutaragira connection, mutaragira ubusabane. Icya kabiri kizakumenyesha ko Imana icyo Imana yakuvuzeho ni ukugendana n'Imana. Ni ukugendana n'Imana mu buzima. Icyo kigumenye n'umuntu iyo mugendanye mu buzima umenya icyo gutekerezaho. N'umuntu iyo mugendanye mu buzima, uvuye hangana Nairobi mukagenda n'umuntu muri bus, washika Nairobi ukamenya icyo umuntu agutekereza. Urugendo ruravuga. Icya gatatu kizakumenyesha ko Imana hari icyo kivugaho, ni ugusabana nayo. Buriya usabanye n'umuntu umenya icyo agutekerezaho, akugiraho umugambi uwo ari wo wose kandi mwiza mu buzima. Imana rero ibyo ni ibyiciro bitatu. Iyo uhagaze muri iyo step umenya icyo Imana yakuvuzeho. Nimuve mu bateka mutwe, nimuve mu bataba mu byanditswe, uhagarare mu cyanditswe. Imana izaguhuza n'uri mu cyanditswe, ubuzima bwawe buhinduke. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'ibihe byose, imbaraga z'ibihe byose, imbaraga z'ibihe byose. Kalebu rero aravuga ngo mfise imyaka 45, ubu rero nshikije 85, ndashafite za nkomezi nari mfite turi mu butayu. Waba ugifite za nkomezi wari ugifite uri mu butayu,
utarakora mariage, uri mu ishuri ushakisha ubuzima, uri muri kaminuza Imana iguheza minervare, uracafite za nkome, uracizera, uracibuka Imana, ugikotesha, urubasa amagorofa, wibagiwe Imana yagukuyaho, uracafite inkomezi nkuko wari uzifite cya gihe. Uzi igihe, urakiza igihe wabagamo, uracahanura bijanye na cya gihe Imana yaguhamagaye, cyangwa uhanura bijanye n'ubushobozi nuko uhuye n'abanyamafaranga. Hari systeme y'isi ishaka gusenya imihamagaro y'abakozi b'Imana. Kubera iki? Iyo umuntu adafite impinduka yuzuye mu buzima, ahura n'ibimuhindura, agatakaza neca, agatakaza icarico. Waba ugifite inkomezi ngizo wari ugifite uri mu bugaragwa, mukozi w'Imana. Waba ugifite inkomezi ngizo wari ugifite utarageza miliyoni mu buzima bwawe, ugejeje miliyoni 10, wibagiwe imbaraga z'Imana. Abanyesere bageze muri Canaan, bageze iwabo, bageze mu gihugu cy'amata n'ubuki, bibagiwe Imana. Birababaje kwibagirwa Imana ugeze aho ugomba kuyikorera. Birababaje kwibagirwa Imana uvuye mu butayu, bageze iwabo bibagirwa Imana. Umukozi w'Imana ajya ushobora babwira ngo nimuhitemo iyo muzakorera, ntimuvange. Tugeze igihe abantu bavanga Imana, abwira ngo nimuhitemo niba muzakorera Imana zo hakurya, ariko njyewe n'inzu yanje, haleluya, njyewe n'inzu yanje n'umutanye n'Uwiteka Imana yanje, nzakorera Imana yanje. Iki gihe turimo mugaragu w'Imana, kankubwire, turi mu gihe cy'umuntu n'Imana. Igihe cy'abantu n'Imana kiraheze, tugeze mu gihe cy'umuntu n'Imana. Umuntu n'Imana. Hama ndakubwira tunga imbaraga z'ibihe byose. Ibihe ushonje, ibihe urwaje, ugira imbaraga, ugire inkomezi. Igihe bakwanze, igihe bagututse, igihe bakubesheye, igihe bakurwanya mu kazi, igihe ba Daniyeli barabarwanije, ba Joseph barabarwanije mu maoffice bakoreramo, ariko batubuza imbaraga z'ibihe byose. Bari bafise inkomezi z'ibihe byose, batsinze ibikomeye. Intambwe ya mbere tubashisha gutunga imbaraga z'ibihe byose, soma icyanditswe mugaragu w'Imana. Haleluya, haleluya. Nukuba mu ijambo ry'Imana. Intambwe ya mbere dushoboza gutunga imbaraga z'ibihe byose, nukuba mu ijambo ry'Imana. Zaburi 119 umurongo wa 11. Zaburi 119 umurongo wa 11. Icyo cyanditswe kirakumenyesha neza gutunga imbaraga z'ibihe byose. Igushoboza gutunga inkomezi z'ibihe byose nukuba mu ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Kuba mu ijambo ry'Imana. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ego. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje. Yego. Ngo sinda gucumureko. Haleluya. Amen. Kubika ijambo ry'Imana ntabwo baribika mu mutwe. Bible niyi ndibuka hari umuntu ngo yiseguye ngo arimo ararwanya abazimu, ngo yayiseguye ngo nta bazimu bamugeraho. Bible ntabwo tuyitunze, twe iradutunze. Tugomba kugera ku rwego bibiri yidutunga, twe ntituyitunge. Kuyitunga rero ni ukwishira mu mutima, ni mu buzima. Iyo cyanditswe kiri mu buzima gihindura ubuzima. Iyo kiri mu mitekerereze kitari mu buzima uba umufarisayo, uba umuhakanyi. Rero bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Dawidi aribika mu mutima, ntiyigeze acumura ku Mana. N'igihe yacumuraga yamenyaga gusaba imbabazi no guca bugufi. Ikizagushoboza gutunga imbaraga z'ibihe byose nka Kalebu nuko uzatunga ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Buriya nkwereke ibihe birahinduka, kandi bihinduka na miliye yaho utuye bigahinduka. Ntabwo abakora ibyaha cyane ari uko baba batuye Australia cyangwa n'ahandi. Oya, biterwa n'imbaraga zikurimo. Buriya ikizakumenyesha kuko umuntu atiba nuko azagera ahantu bashobora kwiba ntibamubone ntiyibe. Kuko mu materaniro nta wakwiba. Wakwiba ikisi? Abantu bose bari abatagatifu.
ariko nugera ahantu ukabona ko iyi telefone utayiba bishoboka ko wayiba nico gihe utiba. Nukugera ahantu bishoboka ko wasambana ntusambane. Ico cyerekana ko udashobora utunze imbaraga z'ibihe byose. Hanyuma rero uri aho uri hose ku migabane itandukanye y'isi, imbaraga z'Imana ziradomina. Tunga imbaraga z'ijambo uzategeka. Yesu yatsindiye Satani mu byanditswe, kuko umunsi Satani arwanya umwana w'umuntu yamugwanije mu byanditswe. Umunsi abwira Adamu yaramubwiye ati birashoboka ko nawe waba nk'Imana, rya kwiriya mbuto uzasa n'Imana. Numva abwira Eva ya magambo, Eva yabwira Adamu bayasangira ya mbuto byabateye kuva mu bushake bw'Imana. Hanyuma Satani yongera gutera Yesu muri bwa bugaragwa arimo asenga. Igihe yasengaga yamuteye mu cyanditswe ngo hindura umutsima, hindurira ibuye riba umutsima. Yesu aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, umuntu atungwa n'ijambo. Genda utungwe n'ijambo uzabaho mu buzima bwawe. Icya kabiri kigushoboza gutunga imbaraga z'ibihe byose ni ugusenga, ni amasengesho. Amasengesho ni ubuzima. Dusenga ryari? Gusenga ni nko guhumeka. Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni uguhimbaza Imana, ni ukuganira n'Imana. Buriya hari itandukaniro ryo gusaba no gusenga. Yesu yigisha abigishwa gusenga, yarababwiye ngo nimujya gusenga, haleluya, mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze. Iryo sengesho mwese murarizi, ariko abenshi barizi mu mutwe ariko ntibarifite mu buzima. Rwose twagize turi abana bato bararidutoje, ariko turi kurana ntabwo twaritahuye mu mpemu ngo rihindure ubuzima bwacu. Oya, twarifashe mu mutwe ni bloke, twarabrose. Rero rikure mu buryo wari borose, ahubwo urishe mu buzima. Ni umenye ko ufite so uri mu ijuru. Haleluya. Iyo usenga rero iso wo mu ijuru, uba ufite ubudahangarwa, uba ufite priority, wumva uri fier kuko urasaba so. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubundi izina ry'Imana ryubahwa he? Ryubahwa mu mitekerereze yacu, mu mikorere yacu, muri gahunda zacu. Umuhanga uzi gusaba ntabwo ajya asaba ibyo yifuza, ajya asaba ibyo akwiye, kuko mu byo ukwiye biri mu byo ushaka byose. Ibyo ugomba byose biri mu byo ukwiye. Haleluya, haleluya. Ibyo ugomba byose biri mu byo ukwiye. Saba ibyo ukwiye uzabona ibikubeshaho ubuzima bwawe bwo. Ibyo ushaka mwana bibeho mu isi kuko biri mu ijuru, bibeho mu buzima bwawe. Tunga imbaraga z'ibihe byose uhagaze mu ijambo ryitwa sengesho. Isengesho ni moteri igushoboza kugenda urugendo rwo kwizera. Icya gatatu kizaguhesha gutunga imbaraga z'ibihe byose tuza gusoza ni ijambo ryitwa kwizera. Ariko rinsomere ndege kuritambuka. Somera ijambo riri mu Baheburayo 11 umurongo wa 33. Byibura sobanure kwizera. Kwizera kurarema. Kwizera kuvugana n'ibihe biri imbere yawe bigahunga. Yesu abwira abigishwa ngo nimugire kwizera nk'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi muzabwira umusozi. Umusozi ni bya bibazo biri imbere yawe. Yewe wa musozi muremure we uribwira iki imbere ya Zerubabeli? Uri umunyembaraga, iha agaciro. Hari imbaraga zigukoreramwo kandi n'imbaraga z'ibihe byose zitsinda ibintu byose byahagaze ku buzima bwawe. Somera iryo jambo Abaheburayo 11:33. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ego. Baheshejwe no kwizera, no kwizera ibintu bikurikira. Baheshejwe kwizera kwabahesheje ibintu bikurikira. Kwizera no gutsinda abami. Baheshejwe gutsinda abami. No gukora ibigororotse. Gukora ibigororotse. Ntiwokora ibigororotse udafite kwizera. Ntibishoboka. Niyo moteri, nizo mbaraga niyo factory gukoreramwo ukabona uburyo ukorera ibigororotse. Haleluya. No kuronka ibyasezeranywe. Kugera ku byasezeranywe, kugera ku masezerano yawe, kugera ku buzima bwawe n'ukwizera.
no kuzibira iminwe y'intambwe. Hari iminwa y'intambwe bazibye mu buzima bwawe, hari iminwa y'intambwe, hari iminwa y'intare iri mu buzima bwawe, hari ibikwasamiye, hari ibyasamiye umuryango wawe, hari ibyasamiye imirimo yawe, hari ibyasamiye umuhamagaro wawe. Ariko izo ntare mureba ziraziritse, ziraziritse, izo ntambwe ziraziritse. Kwizera kurazizirika ugacaho. Haleluya, haleluya. Kwizera gushoboye kuziba iminwa y'intare. Ntabwo ari abantu bazibye iminwa y'intare, ni kwizera kubakoreramo kwayizibye. Komeza. Ikurikiyeho kwizera kwakoze. No kuzimya ubukari bw'umuriro. No kuzimya umuriro. Bari abasore batatu, Meshake, Bedenego, binjiye mu muriro. Sanduraka binjiye mu muriro. Imana ikuramwo imbaraga z'umuriro, basigara bahimbaza Imana mu muriro. Ubundi bivuga ko uriya muriro Imana yakuyemwo imbaraga z'umuriro, kuko hari imbaraga zimira izindi. Imbaraga zimira izindi, imbaraga zamiza umuriro. Uyu muriro usigara ari ikintu kigurumana kidafite imbaraga. Hanyuma ngo bajyanwe bahimbaza Imana. Niyo wanyura mu bikomeye bikwinjiza mu isezerano kuruta kuva mu isezerano. Kakubwire mukozi w'Imana uherereye mu muhamagaro urimo. Niyo waba uri mu bugaragwa bumeze bute mu muhamagaro, ihangane. Ahubwo uwo mubabaro nibyo bigaragazo bira ku designinga. Niyo design Imana iguhereza kugira ngo uve mu shining. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ni huca kugira ngo bavuyemo bashining. Kandi umenye ngo umwami yahise yerekwa, abona uwa kane ngo asa n'umwana w'Imana. Abonamo Yesu uzaza. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire ngo tunga imbaraga z'ibihe byose uhagaze mu kwizera. Kwizera kuzimya umuriro kandi urimo waka. Ngo barawenyegeje inshuro 7, ariko Imana yawenyegeza imbaraga zayo. Umuriro w'Imana ukuramo umuriro w'abantu, umuntu agatambuka agera kure. Gira kwizera, komeza icyo cyanditswe ugihagararemo. No gukira ubugi bw'inkota. Gukira ubugi bw'inkota. No guhindurwa mu ntege nke ngo zicike inkomezi. Ikikura umuntu mu ntege nkeya ni kwizera. Intege nkeya no kwizera, tsindisha intege nkeya kwizera kwawe. Yes. No kunesha ingabo z'abanyamahanga. Kunesha ingabo z'abanyamahanga. Hagarara mu kwizera uzatsinda. Ijambo ry'Imana rituganza. Uhagarare mu nkomezi, uhagarare mu mbaraga, uzagera ku ntego icyo Imana yakuvuzeho. Humura, ibikugararije n'ibikurwanya biri hafi kurangira. Izera umwami Yesu, uzatunga imbaraga z'ibihe byose. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Nukuri Imana yo mu ijuru giha umugisha. Ariko nashaka kukubaza mbariza n'abakunzi bacu utubazo dukeye. Yego. Ari nka kamwe canke tubiri. Mbega ni hengaruka yo kutagira izo mbaraga z'ibihe byose ziramba. Ni yihengaruka nikiye kibazo kiba iyo umuntu atagira izo mbaraga. Ikibazo ciza cyane, urakoze cyane. Iyo umuntu atakaje imbaraga z'ibihe byose ahura n'ibintu nka bitatu, reka mbivuge nihuse. Ingaruka ziba ku muntu watakaje imbaraga. Ijambo rya mbere bitegwa n'urwego yararimo, ariko ijambo rya mbere, iyo avuye mu mbaraga z'ibihe byose atakaza ibyiringiro. Atakaza ibyiringiro. Uyu muntu watakaje ibyiringiro agira ibisebe ku mutima, umuntu atavura niyo yaba ameze ati. Niyo waje kwa dogiteri ntiyakivura. Dogiteri ntiyavura agahinda, ntiyavura imibabaro, ntiyabivura. Ijambo rya mbere, atakaza ibyiringiro. Atakaza ibyiringiro. Abaho mu buzima butabaho, apfa mu buryo bwo mu mwuka. Icya kabiri, uyu muntu watakaje imbaraga z'ibihe byose, umurongo w'ubuzima uburangiye. Umurongo w'ubuzima uburangiye. Abaho mu buzima bw'ubugaragwa bw'ubuja butamuhesha agaciro. Atakaza agaciro mu bantu, muri sosiyete, atakaza agaciro mu gihugu, yatakaje icyo bita imbaraga z'ibihe byose. Atakaza agaciro akaba umuntu usanzwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umunyu w'isi.
umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi, uwo munyu nuwavamo nukayuka bazawujugunya abantu bagukandagira. Abantu baragukandagira, ubimenye. Iyo utakaje imbaraga z'ibihe byose abantu baragukandagira, ariko iyo utuze imbaraga z'ibihe byose abantu ntibagukandagira, kuko aho gukandagira uraduga. Icya gatatu umuntu icya kabiri narivuze ngo icya kabiri, uyu muntu yatakaje imbaraga z'ibihe byose atagaciro. Icya gatatu nsobanura icya gatatu naco, iyo umuntu yatakaje imbaraga z'ibihe byose abavuye mu isezerano, kuko imbaraga z'ibihe byose ni Kristo mu buzima bwacu. Iyo uvuye muri Kristo Yesu biba birangiye ubuciro hiteka. Abaroma 8:1 abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Iyo uvuyeho rero ubutakaje wewe ubaye ikindi. Nukuvuga ngo iyo umuntu avuye mu mbaraga z'ibihe byose abatakaje ubugingo. None nigikiwo jewe ndiko nditegereza abantu nkitegereza mu ishengero. Haraho mbona umengo hari abantu ubona umenga nta mbaraga bakigira. Yego. None nigikiwo hanura kugira ngo abantu vy'ukuri bagumane izo mbaraga. Urabona nk'ubu uye Karebu yaravuze ati jewe imbaraga nari mfise mu myaka 45 nizunga ifise imyaka 85. None nigikiwo hanura abantu kugira nabo bagumane izo mbaraga. Yesu yabwiye abigishwa ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo ndorengeye gusura kwa data, kandi ubwo ngiye nzabohereza umufasha, kandi uwo mufasha ni Mwuka Wera. Igikenewe muri ubu buzima kugira ngo umuntu asubire mu mbaraga nk'uko bivuze, kuko mu mashengero ubu nyine hari ibibazo bikomeye, ni ugutunga imbaraga za Mwuka Wera. Izi mbaraga rero zituma umuntu abe asobanuka, kuko ikibazo kirimo abantu ntibahagaze ku myanya yabo, ntibahagaze muri place zabo. Munyamasengesho ahangana n'umupasitori, none ugasanga icyari umurimo kibaye ikindi. Nuko ubuzima bwahindurwa hakabaho inyigisho yuzuye ihindura abantu kuba abo Kristo ashaka. Kubera kuko iyo abantu bigishwa idini baba abanyedini, ariko iyo abantu bigishwa Kristo bahinduka mu buzima. Iki rero ni ingaruka, abantu ntibahagaze mu ijambo ry'Imana, abantu barimo barashaka ibindi, ntibashaka ubwami bw'Imana. Icyashoboza abantu rero gukomera no kugera ku rwego rukomeye ni ugusenga no guhagarara mu ijambo ry'Imana. Amen. Yego. Nukuri ndizera yuko abakunzi bacu hari ico bakuyemwo muri iri jambo ahaje kutwigisha uyu mukozi w'Imana. Mwumvise ko ibanga no gusenga no kuba mu ijambo kandi ukizera, kandi namwe muyera mwumvise ko dukwiye kumuha ikibanza gikomeye, kuko ni watuma dushobora kunesha ibigaragazo byose ducamo. Yes. Kumwasi we nta kindi akeneye ko dushobora kuba abantu bagira izo mbaraga. Rero Imana yo mwijuru iguha umugisha. Murakoze cyane. Wagize neza kuzabana natwe. Turizera ko nitwasubira kuguhamagara uzotwitaba. Ndahari rwose. Imana ibaha umugisha. Rero turabashimiye cyane akanya mumaze muri kumwe natwe. Imana yo mwijuru rero ibaha umugisha. Reka subire ndagusabe ukurotire kino kiganiro cyacu dusenga. Nkorotira rero ndakubwira icyanditswe cya nyuma kiri mu itangiriro umurongo wa mbere. Tangura umurongo wa mbere wonyine gusa. Hariho phrase ivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere Imana. Shira Imana ku mwanya wa mbere, ijuru ribe ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa gatatu haze isi. Hindura rero mind n'umutima wawe, mbere na mbere ib'Imana mu buzima bwawe. Shira Imana ku mwanya wa mbere, ijuru ribe irya kabiri, isi rero ibi ya gatatu. Ikibazo dufite nuko abantu bashize isi ku mwanya wa mbere, ijuru ribe irya kabiri, Imana ibi ya gatatu. Oya, mbere na mbere Imana mu byo ukora, mbere na mbere Imana mu rugendo rwawe, mbere na mbere Imana mu byo uvuga, mbere na mbere Imana mu byo utegura. Ibyawe bizatera imbere kandi uzakomera, uzatunga imbaraga z'ibihe byose. Mana nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye kuri ubutumwa bwiza budakoze isoni. Ni imbaraga y'Imana
ihesha uwizera wese gukizwa, niyo yaba ari umuyuda cyangwa umugiriki, igera hose igahindura n'imbaraga y'Imana. Hanyuma nyiribihe ndasaba ngo bene data bakurikiye ubutumwa n'abazabwumva buzahindura imitekerereze, buhindura imitima, buri wese amenye urwego wamuhamagariye, kandi urwo rwego wamuhamagariye n'ubwo kuguhimbaza no kugukorera mu buzima. Amaherezo tukazabana nawe mu ijuru ry'abami, kuko mwami twahamagariwe kuzataha ubwami bw'ijuru. Tuzabubamwo kuko mwami Imana yacu twagukoreye mu kuri no mu mwuka. Bana na bose, buri wese ku rwego rwe, umukure mu biharimo, umushire ku gihe, kuko uzarebera umuntu ku gihe, kuko buri wese uzamubaza bijanye n'igihe yari afise kuri iyi si. Ndagushimiye ko iri jambo rigeze kure mu mitima y'abantu, kugira ngo ribahindure, imbaraga zawe ziririmwo zibashe gukora imirimo n'ibitangaza, buri wese yaguke mu byo akora n'ibyo ategura kugukorera. Mu izina ryawe Yesu, amen. Amen, amen.